Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za novinare mesne zajednice Vreoci. Tema današnje konferencije je zašto je propao projekat preseljenja Vreoca zbog energetske stabilnosti Srbije. Naši današnji sagovornici su Nikola Aleksić, direktor Ekološkog pokreta Novog Sada i gospodin Željko Sojković, zamenik predsjednika mesne zajednice Vreoci. Prvi će nam se obratiti gospodin Željko Sojković. Izvolite. Kao što vam je poznato, ovaj opšti društveni problem se nastavlja i produbljuje. Ovo nije prva konferencija za medije koju Ekološki pokret i mesna zajednica organizuju na ovu temu, ali je jako bitna zato što se događa u aktualnom trenutku. Naime, kao što je široj javnosti poznato, Vlada Republike Srbije donela rješenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti u katastarskoj opštini Vreoci februara 2009. godine. Na osnovu odredaba starog zakona. Iste godine u martu mesecu u Skupštini Srbije izglasan je novi zakon, na što su građani Vreoca izrazili tužbu tadašnjem Vrhovnom sudu. Sada je tada Upravni sud bio odeljenje, sada je reformom sudstva Upravni sud samostalni sud i posle 2 godine, znači Upravni sud odeljenje u Kragujevcu 4. avgusta tekuće godine donosi presudu u kojoj poništava rješenje Vlade Srbije od februara 2009. godine za eksproprijaciju Vreoca. U Vreocima je trenutno horor film. Znači, nikada u istoriji ljudske civilizacije nije se dešavalo da neko celo leto kopa leševe za koje nije prošao obavezan rok počivanja u poluraspadnutom stanju, čak i godinu i 2 samo stare grobove, a dobro znamo da Zakon o sahranjivanju i grobljima govori da postoji obavezan rok počivanja, a iznosi 10 godina. Sve se to radi u naseljenom mestu gde i dalje žive ljudi, na 150 metara vazdušnom linijom od škole u kojoj 500 dece pohađa nastavu, i da zlo bude veće, sve ono što se nađe u grobovima, znači pogrebnina, ostaci sanduka, ćebat, košulje, znate kakvi su već naši običaji, to se pali i to odlazi u vazduh i to, znači, mi udišemo tamo. Da zlo bude veće, to se prvih mjesec dana radilo bez patologa sa sudske medicine, bez još uvek prisustva arheologa, prostim građevinskim alatkama, bez ikakvog pijeteta prema mrtvima. I evo, zadnjih mjesec dana i mimo zakona, ne poštujući se odluka suda, čak je zaštitnik građana odreagovao 21. septembra je izdao preporuku u kojoj kaže da učesnici u procesu eksproprijacije, znači u prvom mahu gradska opština Lazarevac, Privredno društvo Kolubara, Elektroprivreda Srbije, moraju obustaviti sve pravne i faktičke radnje. Znači, ovoga trenutka, znači, Vreoci su pod okupacijom, znači, bez pravnog utemeljenja, znači, na stotine policajaca svako jutro se smenjuju autobusi iz drugog grada, dolaze, znači, obezbeđuju to groblje i ne dozvoljavaju slobodno kretanje kroz selo. Na osnovu čega pitam? Na osnovu kog zakona? Da li je Elektroprivreda Srbije i Kolubara država u državi? Kada govorimo o gradskoj opštini Lazarevac i o lošim primjerima poslovne prakse uprave, još dan danas, evo, ja sam danas pozvan bio da dam saglasnost, iako nisam stvaralac grobova, nisam otišao, došao sam na ovu konferenciju. Znači, uopšte ne poštuju iskaze u smislu da li je ili nije neko stvaralac groba, nego pozivaju sada već redom nesumice iz porodice bilo koga, ne bi li se neko prevario da da saglasnost. Znači, u Lazarevcu, u gradskoj opštini Lazarevac, u odeljenju za komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i komunalnu inspekciju, gospođa Divna Marković, načelnica, i dan danas izdaje rješenja mimo saglasnosti korisnika grobnog mesta. Znači, zakon i ustav su zagarantovali prava korisnika grobnog mesta da se izjasni da li želi ili ne da ishumira svoje mrtve. Po
Pogotovo uzimajući obzir da je sud doneo odluku da je opšti interes za Vreoce pao. Na osnovu kog utemeljenja se to radi? Postoji li institucija u ovoj državi koja će naterati aktualne vinovnike da poštuju zakon ili narod treba da uzme pravdu u svoje ruke? Koliko vidim izgleda ovo drugo. Ja ne znam više kome da se obratimo, obratili smo se i premijeru i predsjedniku i gradonačelniku i resornim ministrima, gospodinu Dačiću, koji je 4. jula kada je poslao 1000 žandara na građane rekao da je njemu kolega Dulić iz Ministarstva za rudarstvo, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine rekao da je sve po zakonu. Gospodine Dačiću, nije sve po zakonu. Evo ih, papiri su tu koji govore da nije sve po zakonu. Da li ćete ispoštovati odluku suda? Ovo se više ne može i neće trpeti. Znači, u ime 3000 građana Vreoca, odgovorno, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem: povucite policiju iz Vreoca, nemate zakonsko utemeljenje za to. Neće funkcije na kojima ste trajati večno. Svi vi imate imena i prezimena. Gospodin Oliver Dulić živi daleko od nas. Nikada nije došao u naselje da vidi kako se živi. Dok je bio ministar samo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, 1.000.000 puta smo se obraćali zbog tekućih problema. Tamo je se napravio spektar zagađenja zemlja, vazduh, voda, tamo ljudi umiru u 50 godina. Nemamo vodu za piće. To njega ne interesuje. Onoga trenutka naprasno, kada reformom vlade postaje ministar rudarstva, on se naprasno interesuje za problem Vreoca. Ali samo u smeru da bi pozvao policiju, da bi sklonio Vreočko groblje, da bi nas ostavio neiseljene između dva površinska kopa u užasnim uslovima života. Gospodine Duliću, prvo sklonite našu decu, pa onda naše mrtve sklanjajte. Tako je predviđeno u planu gen regulacije, tako je predviđeno u svim dokumentima. Elektroprivreda Srbije je prevarila vladu. Kada je tražila rješenje opšteg interesa, ovo koje je sad poništeno, obećala je da će nas preseli, a ne da nas raseli. Vreoci su staro šumadijsko naselje, 6 vekova u kontinuitetu smo tu. Imamo jako izraženo duhovno nasleđe, spomenike kulture, imamo mnogo, znači crkvu Brvnaru iz 14. veka, mnogo oficira i vojnika Kolubarske bitke su na tom groblju, znači imamo protusrećka, prvosveštenika vojske iz Prvog svjetskog rata sahranjenog u porti crkve. Da li to sve treba da preoru bageri na osnovu nečije samovolje? Nismo mi kočničari Elektroprivrede Srbije, niti smo kočničari razvoja energetskog sistema, samo tražimo svoja ljudska i imovinska prava. Zašto se nije odredila lokacija do sada za preseljenje Novih Vreoca kad je tako u dokumentaciji? Institut za urbanizam je uradio projekat preseljenja, odnosno plan gen regulacije koji se ne poštuje. Ne poštuje se dinamika. U javnosti vlada fama da mi ucenjujemo zbog novca. Kog novca? Od 1180 domaćinstava iseljeno je samo 170 i to onih neposredno koji su bili pod kašikom bagera, koji su Kolubari neposredno smetali. Znači, plan i dinamika se ne poštuju se zakoni, ne poštuju se ljudski životi, a šta se ovom društvu poštuje ako se to poštovati neće? U Vreočkom groblju ima 8.960 pokojnika, gospodin direktor Kolubare tvrdi da ima 4.000, možda u njegovom selu odakle je došao, mi ne znamo odakle je došao, u našem je 8.960. Jer misli oni 5.000 da prekopa tajno noću ili da ih uopšte ne ishumira da ih prekopa kašikama bagerima? Prokleće te kosti svakoga ko tako bude činio. Hvala gospodine Stojkoviću. Gospodine Aleksiću, kakav je stav ekološkog pokreta o ovom pitanju? Vidite, ja sam pored funkcije u lokalnoj organizaciji ekološkog pokreta Novog Sada i predsjednik Skupštine Saveza ekoloških organizacija Srbije, odnosno ekološkog pokreta Srbije. I mi smo još pre godinu dana na molbu ekologa i građana Vreoca doveli pravnika naše institucije ekopravne zaštite, koji je još onda decidno objasnio na koji način se krši zakon i to je sada posle godinu dana potvrdio Ustavni sud. Ali ono što nas posebno brine, to je ovo odsustvo poštovanja prema Ustavu, prema važećim zakonima, prema mrtvima, nedostaje taj pijetet prema mrtvima, jer zaista ne znamo u ekološkom pokretu, niko nije naveo primer gde se lopatama čereče pokojnici 2 godine stari
odnosno pre 2 godine sahranjen ili godinu dana. Mislim, to su takve priče da bi zaista svako normalan rekao pa te ljude trebamo zatvoriti zauvek i baciti ključ u Dunav. Jer ovakav vandalizam bio je samo u Novom Sadu 2003. godine kada su bagerom prekopali najstarije pravoslavno groblje i 10 masovnih grobnica žrtava ulaska Mađarske kraljevske vojske u Novi Sad. Ali to postaje manir našeg režima, naše vlade, naše države. Jer to nije prvi put, njima ništa sveto nije. Ja zaista više kao građanin ne znam šta treba da se u ovoj državi desi da bi se neko prizvao pameti i počeo da radi poštujući Ustav, važeće zakone. Zaista. Gde su granice njihovog bezvlašća? Gde su granice? Više ne znam, zaista meni koji sam na tapetu zbog svog rečnika, meni nedostaju reči kojima bih ovako ponašanje opisao. Zgražavamo se jednostavno. I to, pazite, od ljudi koji su za svoju profesiju izabrali lekarski poziv, medicinu. Reklo bi se da ministar Dulić je humanista čim je izabrao taj poziv. Ne. On je svojim odnosom prema groblju u Vreocima na najbolji način pokazao ko je i kakav je. Jedino se, mislim, prevario u računu kao i svi drugi. Dobro je gospodin Stojković, moj kolega, rekao, ovaj zločin nikada neće zastareti. A mi znamo da ničija do zore nije gorela. Ja molim da to prenesete onima koji su odgovorni, koji su vas danas ovde poslali, da im kažete šta su ovi rekli. Ekolozi, građani, ogorčeni ovim vandalizmom. Pa to, verujte, ni talibani nisu radili. Jednostavno, da odgovorim na pitanje moderatora, gospođe Vesne, ne znam, sem zgražavanja i osude, nemamo drugih reči. Ali neko će kad tad odgovarati, to mogu svima javno da kažem. Hvala vam i ja pretpostavljam da ćete imati pitanja. Izvolite. Evo, koleginica, samo se predstavite. Valentina Nešić, novinska agencija Beta. Šta je sad vaš osnovni zahtev prema vladi i prema ministarstvima i na što se konkretno odnosi odluka Upravnog suda, na koji deo preseljenja Vreoca? Hvala. Odluka Upravnog suda se odnosi na doneto rešenje ekspropriacije, odnosno administrativni prenos nepokretnosti za cijelu katastarsku opštinu Vreoca. Znači, odnosi se na sve parcele katastarske, pa i na one parcele pod kojima je groblje. Ako neko izdaje rešenja pozivajući se na opšti interes koji je derogiran, stavljen ad acta, poništen, kako hoćete, za ekshumaciju grobova na parcelama, za čije izuzimanje je poništen opšti interes, šta on radi? On čini krivično delo. Znači, evo, ponavljam, znači, odluka suda, imam primjerke za sve novinske kuće ovde u kovertu, ću dostaviti, znači, se odnosi na celokupnu površinu naseljenog mesta Vreoci. A drugo, šta je naš zahtev? Samo jedno, da se ispoštuje zakon, ništa drugo. Znači, mi ne ucenjujemo, mi ne kalkulišemo. Znači, mi samo tražimo da se poštuju zakoni države u kojoj živimo, ništa drugo ne tražimo, draga gospođo. Ja vam se zahvaljujem. Ovim bismo završili konferenciju za novinare, ali sad možete postavljati pitanja, uzeti izjave zapravo i zamolit ću samo kolege novinare koji se nisu potpisali da to učine kada budu izlazili. Hvala vam najlepše. Ja ću zamoliti da, pošto zaista neke znam, neke ne, da podelim ovo, da iz svake novinske kuće dođe predstavnik, da uzme materijal rada.